Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes Bino, arrivé à Maman Livelaine de Kabila. Quand il y a sinistré, comme vous avez parlé du projet à Bouizito, et Bandagi déjà depuis Kala, depuis éruption Salamaki, et là maintenant il y a Maman Livelaine à sa descente sur place pour qu'on soit moins temps. Na bandonabison se va sinistrer au bazar awa. Donc voilà, on est là. Ça c'est tout le monde à Maman Livelaine bazo kita pour na ko sangana to solo là na bandeko na ino c'est tout le monde regardez à combien bandeko ba yami Maman Livelaine de Kabila awa bien accueilli et pas naye nanda kunaye bien accueilli na kati ya libota naye. Donc ça se passe en mode famille awa na kati ya Goma na kati ya quand ya ba sinistré tout le monde a biso sonné les oleka awa. Tout là événement et puis tout se retrouver juste après. Merci. Masoso iko composé na farine ya mais, ya soja, ya sorgo. Banaongeza na blue. Kisha tunaongeza na semule. Kama unatia masoso hayo teke na kwa très léger. Tunaongeza semule kusudi concentré. Donc ça devient complet. Les céréales soient complets. Parce que les enfants de résister. Oui, ça permet aux enfants de résister. Une fois par jour, c'est comme s'ils prenaient un repas complet de la journée. C'est comme ça que nous avions pensé faire ce petit geste pour que pendant ce laps de temps, le temps que les parents reprennent leur mode de vie, le temps qu'ils sont encore ici au camp, que ces enfants puissent quand même avoir une santé, une bonne santé. Oui, il y a le lait aussi. Le sucre pour l'énergie, le lait pour la vitamine D. Ça les aide un tout petit peu à résister et ne pas attraper des poches.
Jambo jambo watoto. Wa baba wa mama, jambo. Tunashukuru Mungu kwanza. Tunashukuru Mungu vile anatujalia neema ya pumzi ya uzima. Alafu tumekuja leo kubasalimia na zaidi kubatolea pole. Pole 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 sana kumagumu yote nyewe iliwapata hapa saa yenyewe volkan ilitomboka. Lakini gisi tuko ba Kristu tunasema tu aksanti kwa Mungu kwa yote, na tunaprofite pia zaidi kutoa shukrani kwa guvernema yetu, kwa president wetu, kwa watu wote wenyewe Wakongomani na pia wandugu duniani nzima wenyewe balijiunga pamoja nasi Wakongomani pamoja na sie watoto ya Goma, hasa hapa Kanyaruchinya, kuya kutupoleza na kutusaidia na namuna mbalimbali. Inafaa tunawaombea Mungu azidi na kuwabariki, paske mwenye hakupendi awezi kukukumbuka, si vile? Sasa wandugu wapenzi, jambo tena. Sasa siku ya leo nimekuya kuangalia jinsi gani kazi iko inafanyika hapa ya hii chakula kidogo ya asubuhi enyewe. Ekipe yetu ya Initiative Plus ONG yetu iko inafanya hizi siku zote. Nilikuwa nafuata kuma image na kuma foto na kuma sauti zenye mulinitumia, nakuta kabisa kama banafanya kazi sawa mzuri vile tuliwatuma kuifanya, si ni kweli? Muwapigie kwa mikono na tunawapa aksanti kabisa. Tunasema hivi, leo tumekuja kutate terrain na kuwasalimia na kupartisipe ku hii ugawanyo ya chakula kidogo ya asubuhi, na mutaenda munajua polepole vyenye vililileta kabisa hasa hapa, kufuatana na vile wakubwa walipanga na kuungana na wavolontaire wote wenyewe wanapenda kutusaidia sisi population. Mimi nadhani itakuwa mzuri polepole kuwatosha hapa na kila mtu apate kafasi, tuseme kila jamaa ipate kafasi na iendeleshe maisha, kwa sababu en tant que binadamu, en tant que responsable, en tant que wazazi, tunayua mzuri ya kwamba shida za dunia, shida ya sisi binadamu haziishaki. Lakini kama mtu iko na kafasi kakulalisha kichwa, magharibi kienea, watoto biko nafasi ya kulala, njo ya muhimu na ya lazima zaidi, si njo vile? Na nimeona na ndapita kuangalia kila mtu, kila jamaa kubashe yayo
tusikilizane. Tarudia hapa na nitapita kubashe ya kila jamaa ili niweze kubaletea na mie ile muzigo kidogo wenyewe nilikuya nayo pamoja na wote wenyewe walitusindikiza kwa jinsi mina jua jinsi gani sie tunaishi hapa kwetu Goma. Mina yua kama sie bagoma tracien batoto yote ya Nord Kivu malgré roho mubaya ya wenyewe wanapenda kuleta insécurité, me munaona kama wakubwa walikamata madecision na tuko na imani na espoir ndani ya mioyo zetu kama Mungu atasaidia na sekirite itarudia kabisa sawa sawa a partir ya kazi yenyewe wakubwa wa mugini, wakubwa wa jimbo sasa wako wanafanya. Mkwe munawaombea sana kwa sababu shetani ni muovu. Shetani ni muovu sana na majaribu yake siye Bakristu. Silaha yetu ni nini? Ni maombi. Maombi yetu kila siku kwa Mungu atusaidie, asaidie wakubwa wetu kwa ajili kazi zao ziwezekane, tuishi sisi wote pamoja ndani ya amani ya Kristu na tuendeleshe majengo ya nchi yetu. Si vile leo particulierement nitapartisipe ku hii chakula kidogo ya asubuhi na watoto hapa, kisha ndakuya rudia juu ya mzigo sasa yenyewe tulikuya nao juu ya majamaa. Mie ndapita kubashe ya kila jamaa na repete tena. Alafu siku ndapita juu nilikuya hapa Goma juu yenu. Ni juu yenu njo nimekuya hapa. Siku yenye ndapita njo ndabapatia sasa habari ya vyenyewe tulipanga zaidi kwa jinsi ya majamaa ijiretrouve tena kila mutu na kafasi juu. Mina yua kama mulipoteza sana, majiwe imeisha kuharibisha maparsele zenu benye habakuweza kurekipere, me Mungu atasaidia, tutabitoka motu. Si vile basi, na kwa kuklotire neno yangu ya leo, mina bafikishia salamu sana za baba yetu, za baba Sifa na baba Laurent Lisema. Nisikose kubafikishia salamu yake, mpokee jambo yake hii. Jambo ya baba Sifa hii mina bafikishia, na alisema anawapenda sana. Kweli muko mbalimbali kimwili, lakini kiroho iko pamoja nanyi hapa, na ndio kwa maana alitupatia ruhusa akatusindikiza na vifaa vyote kwa jinsi tuwafikie hapa juu kwetu sie Bakristu. Vile Biblia inatuambia baba na mama ni moja, kuongeza moja ni sawa na moja. Maana yake mwenye anaona mama Olive anaona na papa Joseph mara moja, si vile? Mungu awabariki. Tutaonana tena na tutazidi na kuonana, sawa? Asante sana, siku njema. Hii asubuhi ya leo Bwana, tunataka kutumia chakula kidogo mbarikiwa Baba, kupitia damu ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Acha hiyo chakula itujenge sante,
Acha hiyo chakula mbarikiwa itujenge ndani ya mwili wetu, watoto wetu wakomale vizuri, watoto wetu waevoliwe mzuri, na watoto wetu Baba wapone kui magonjwa ya njaa. Bwana mbarikiwa, Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakutolea wote wenyewe wanatayarisha hiki chakula, uwazidishie nguvu na uwapatie ile juhudi na shujaa kabisa kwa ajili ya kuendelea kusaidia hawa watoto wetu mpaka siku wazazi wao watarudia kwenye manyumba zao na nafasi zao. Basi Bwana Mungu wa neema, siku nzima hii ya leo tunakuachia mikononi mwako. Tunazidi na kukuomba uzidi na kutunyoshea mkono wako Baba, uzidi na kutujalia neema yako kwa yote, uzidi na kutufinika chini ya parapluie yako yenyewe ni kwapa yako, groti yetu ya security mbarikiwa. Bwana, tunaacha nchi yetu yote mikononi mwako, waongozi wetu wote tunawaacha mikononi mwako, pamoja na sisi wote mbarikiwa. Tutazidi na kukushukuru na kukutukuza kila siku ya maisha yetu, hata na wewe kwa yenyewe utatutendea vyenye mioyo yetu inasuete mbarikiwa. Tuwe hiyo preuve na témoignage kwa wengine kwa ajili ya kukutumikia hapa chini ya jua. Basi Baba, mapenzi yako yazidi na kufanyiwa ndani ya maisha yetu, katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Yakibagira mitima yanguki wakekuruni wanavyoutie abasore ni banarya binyaga natwe bana nitumarya zajinga mono wire mubukuwe ni mwana wale toku bakupe ngine kule ende kule kimya, tunaweza kunywa kwa tukue kimya. Mtu asisingizike, mtu asisingizike. Sawa? Sawa. Mchunga kule kwa mama. Pengine ndio kule, tuko mastandi ya kuacha. Baba angepama. Tozonga sima, tozonga. Papa, tu vas voir quand tu vas filmer les noms. Non, cher, qui va filmer bateau? Chef, masa. Papa. Mwanzo bagidi. Bagidi.
Biso toza kofungwama. Toza kofungwama. Kuya. Wende pale mwisho wa kupatia. Mungu quel temps ça c'est. Kuya. Kala hapa. Wewe wende kule mbele. Kule mbele. Wende kule mbele. Wende utamelea kule wewe. Wewe mbele kule. Wewe mbele kule. Wewe wende kule. Ufatane kule. Wende mbele kwa mata. Wende kule mbele. Wewe wende kule. Mkubwa wende kule mbele.
Wende kule mbele. Wende kule mbele. Kule mbele kule. Mfate kule, wende kule. Wende kule mbele. Wewe ndugu yako wende kule mbele. Kule mbele. Enda mbele kule. Wende mbele. Pole, vous aussi vous faites. Wababa, jambo tena. Okay. Ananiambia kama amukusikia mzuri message yenyewe nilitoa pale mbele ya sio kupatia watoto chakula kidogo. Lakini nilisema hivi. Nilikuya huku juu yenu. Wandugu wapenzi tusikilizane. Nilikuya juu yenu. Nilikuya kuwasalimia na kutoa pole kumagumu ya volkani yenyewe ilibafikia huku. Sasa ni kazi ya kupanga vyenyewe tulibaletea sawa mzigo ya kubatolea juu ya pole. Hivi siku ya leo tulisema tupartisipe kwanza kui operation yenyewe wandugu wa Ipolke wako wanafanya hapa kila asubuhi, si ni vile? Na mimi naona kama walifanya kazi kabisa vile tulibatuma. Mubapigie kwa tena mikono. Na bado bangali pamoja na nyie hapa. Bangali batajitolea tena kwa muda fulani juu mimi naona kama batoto kuko wenyewe haviko bien. Mimi najua kama hii masoso itabasaidia juu sante yabo ikuwe mzuri. Si vile? Sasa ndarudia hapa na ndapita kubashe ya kila jamaa. Juu ya nini tutafanya vile? Tutafanya vile juu ya kutia ordre mukazi. Paske bamingi banakuwaka ba egoiste. Atakuwa alishapata kisha nazunguruka tena najifofilia na kuya anapata tena. Lakini vile tuliona tukapanga, tumeomba Mungu na nadhani atatusaidia kutupatia nguvu za kuweza kuya kushinda na nyie hapa na kupita kwenye bash ya kila jamaa. Na tulishajua nombre ya vile muko hapa kwa hii kampi. Maana yake hakuna lazima ya kutricher. Na en plus de ça, sanda kuya njonda baatia ka message kengine mimi nakaweka surprise. Sawa?
ka message ni surprise kenyewe ndakuwa naachia kila jamaa komsa maekipe zangu huku zitabakia ziko natumika pamoja na nyie polepole juu ni kazi enye itakamata wakati, si vile? Wandugu wapenzi, Mungu awabariki na tutaonana tena kesho kutwa au kesho kutwa yake vile Mungu atapenda na vile ataturuhusu parapor ya neema yake. Anatanda usiku ya leo mimi naanza kurudia nyumbani hivi tuendeleshe matayarisho pamoja na maekipe zangu, sawa? Mushinde bien, mushinde na Yesu, na kwa kuonana laheri, bye. Chers amis téléspectateurs, je pense que to bandaki activité au Nabino depuis toza awa na Tongo neto anosaki bino que les allés locaux mamuli va bandi ko sala déjà depuis bandeko bazwaki likama ya éruption volcanique lelo yemo asalaki descente asali descente plutôt et là bomoni ba na biso na ba maman ne balobaki c'est plus de 600 enfants au bazar pour bénéficier na bien fait na motema malamu ya maman Olive et puis ba maman pe o baza na bana pe bazo ko bénéficier nango et biso stolani maman Olive qui a promis que ava bimalelo awa ako yeba nini il faut que ça la pona ko aider ba famille nyonso eza awa. On nous parle de plus de 1000 familles au eza awa oyo baza mesika oyo et maman Olive na cadre initiative plus na yebolandi bino moko kalobi. Aujourd'hui, ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose qui doit se faire aujourd'hui. Pour que vous voyez, maman Eyo, Azomela, Potopoto, on a lutter contre malnutrition. Toza Awa, Nakati a centre, ici Kaoyo, na EPKMB, ici Kapo Babumbi, Basunistre Nyoso. Mbote mama, Jambo. Jam sana papa, Azo sala malamu. Azo sala malamu pa azo pesa biso bana na biso potopoto bazomela potopoto shaki tongo na benye depuis eumeli tozolia potopoto na bana oye nauti na Kasenyi village Kasenyi esika na zalaki kopanga kosiko ziki utaki kuna likolo tovande zalaki 19h tomoni kaka moto ezopela nde tokimi tokimaki na sakere tozongi bae batiki biso na EPKMB nde tovandi naza na bana 8 boy azawa te azande na walikale eloko eza te bazokipe basi ya basoda te tozozwa eloko te tovandi kaka marke oyo kaka potopoto nde esika tozoya kaka tongo bana bameli potopoto tovandi boye asunga biso ayela biso biloko ya kolia akanisa na basi ya basoda. Nous nous retrouvons ici au site KMB à Kanyaruchina où sont hébergés plus de 2300 ménages sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Que vous inspire ce qui a été initié ici par Maman Olive de Kabila? Je commence par me présenter. Je réponds au nom de Théophile Machaori. Ça a été pour nous une surprise. Personne ne connaissait les programmes. Mais de manière surprise, nous avons vu l'arrivée de Maman Olive Lembe, la présidente nationale de l'IPOLC. IPOLC signifie Initiative Plus Maman Olive Lembe Kabila. Maman est venue ici à Goma, nous l'avons tous vu, il est mardi à sa venue. On ne savait pas son agenda. Alors que dans son agenda, il y avait d'abord l'assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Ce site n'a pas été choisi au hasard. C'est le site qui héberge la plupart des enfants et mamans
victimes de l'éruption volcanique en situation de détresse et dépourvues de tout. C'est ainsi que maman a choisi ce site afin de venir en aide aux enfants qui évoluaient vers la malnutrition et des mamans enceintes et vulnérables. Alors, dans son adresse à la population tout à l'heure, maman a annoncé qu'elle passera, après cette étape, elle passera pour identifier chaque ménage à qui elle remettra les moyens de relogement. Que pensez-vous de cette initiative? En fait, ça ne sera pas la toute première, puisque les actions caritatives que maman a toujours posées, voilà pourquoi ici on l'appelle Maman Waro, Maman d'un grand corps, Maman Wauruma. Ces actes ne sont pas une nouveauté par rapport à ce qu'a toujours fait maman. Nous l'avons toujours vu toutes les fois qu'elle est ici dans la province, pas seulement ici et partout ailleurs. Au travers de la République démocratique du Congo, maman agit au travers les pauvres, au travers les minables, où elle-même sera pauvre et minable avec les pauvres. C'est en fait un sentiment de satisfaction et de joie quand nous voyons quelqu'un que nous donnons aussi pareille considération se rabaisser jusqu'à devenir pauvre, jusqu'à devenir minable avec les minables. Ce que maman est en train de faire, elle est en train de sauver la vie de ses enfants voués à la malnutrition, voués à la mort. Ces mamans enceintes dépourvues de tous vulnérables, maman se rabaisse pour leur donner encore la vie, la morale. C'est un acte de charité jamais vu au monde, jamais vu dans ce monde. Donc cette proximité que fait maman, apprendre qu'elle va passer au travers tous les ménages, identifier tous ceux-là qui sont en détresse, qui ont des problèmes et leur venir en aide, je crois que c'est l'expression du cœur des mamans. Et c'est ça l'appellation. Quand on dit maman Waro, ça vient réellement du cœur. Ce n'est pas cette chair à nous qui est une chair qui pêche tout le temps. Donc voilà, c'est donc un sentiment de satisfaction. Nous ne pouvons que prier et demander à Dieu la bénédiction et la grâce afin que maman puisse vivre longtemps et évoluer de grâce en grâce. Derrière maman, il y a sûrement un homme, son époux. Maman n'agit pas seule. Derrière maman, il y a toujours celui qui la soutient, c'est lui qui la pousse à faire, c'est lui qui incite à maman ses grands cœurs. C'est exactement son époux, Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Et donc, au nom de la population du Kivu en général et de Goma en particulier, je dis sincèrement merci à Joseph Kabila Kabange pour cet amour, ce corps, pour ces couples qui ne cessent de se soucier de la population en détresse, ces couples qui s'appauvrissent pour que les autres puissent évoluer. Nous disons sincèrement merci et nos prières, nos genoux, nous allons toujours nous incliner, nous prosterner devant Dieu pour que maman et son couple puissent aller toujours de l'avant et être plus proches de la population. Maman a toujours dit, certes mon statut a changé, mais mon cœur est resté le même. Et au travers les actions que maman pose du jour aux nuits, nous qui l'approchons de temps en temps, qui va trouver toute la pensée de maman, c'est sur le peuple congolais, sur la population congolaise.